Nisimame nipande milima yote, Bwana unipandishe. Sasa hiyo ndio wimbo yangu ya kwanza ya Kiswahili kujua. Stanza. Haya, wewe mara mwisho. Bwana uniinue kwa imani, nisimame nipande milima yote, Bwana unipandishe. Swahili wakimalizia wanafanyanga hivi, wanaklape. Wow. Doka kuplay good news. Ndamurire kira yavagetwo kunina mundu, mwathani akihuthagira agagitua ate keu kiritwo nikio gikunina mundu. Mwathani nikio ahuthagira. Akamurathimira. Doka ku confirm ndeho kuthika. Dahoro ni mwalimu munene wa Gorgeous Technical Institute. Mwajina mukiuga Akurinu ni Malatrek. We. Gutire njira Ngai atangigera, my friend. Hadi marito ma Aritu atatu, Shiro, Mere na Nyabura. O haria mari mamenyere ukuma o muthi, Shiro, Mere na Nyabura, ate kuma o muthi acio ne arutwo a Gorgeous Technical Institute. Kuma mande moka gukuri magoka o guthoma. Rĩu ni mande ta muciari mwega ne ngamarehe cukuru. Andamurira cigitu kunyitirira. Kana na mukunu kana mogwekatia kana mogwekatia. Iyo ilikuwa mpango wa Mungu. Na mubango wa Ngai urahana goguo. Uria woire ka video. Oire esiritie ne kanitha witu aranina. Kanitha witu ndonathira, kanitha witu gutigwo we strong. Ndirona ange makiuga karago agawera igwa ngoraugiria tindanira na nie kiria ndoka gucia na inyue ni ati Ngai witu ni ekete wega, na kuma umuthi airetu acia atatu magukorwo mari arutwo aria marugamirirwo na makarihirwo o ithaka wa Jane. Arutwo atatu a Gorgeous Technical Institute haha Thika. Koguo mundu gwetwo Shiro, mundu gwetwo Mere na mundu gwetwo Nyabura agikone mukwenda ku join cukuru muthenya wa Monday. Na undu ungi tau ni muona kamere o muthi karathondekerwo vitare munene muno mwena wa Kalen. Aya mubunaga ni kubanga murabangite akorwo ni turabangite ni sawa. No riu ndirenda kumwira atiriri tathikiriria kamere kaguthondekwo free of charge kuria Kalen. Gathondekwo wega ritho riagire, na muthenya wa Friday nitugathie kuona aciari ake. Anake menda kumira ni mekumira, airetu nio marokire kunjetha, nie nguteithia aria maranjethire. Acio maranjethire nie nio gutigirira ni ndateithia. Na nikio umuthi ndoka na good news ate kuma umuthi arutwo acio atatu magukorwo mari guku Gorgeous Technical Institute. Na Gorgeous Technical Institute ndenda tugeithio ni madam uria magakora haha reception. Mere maritwa maku? Ohoro wanyu everyone. Yes. Nita wa Salome Muko, maragwa the receptionist at Gorgeous Technical Institute.
Na ni muthenya mwega, ni muthenya wa gikeno, Mr. Wonderful. Uraruta wira mwega. Na Mary Shirona Nyabura, karibuni sana. Yes. Gorgeous Technical Institute. Hivyo tugaga aterere. Everyone is somebody. Oh, everyone is somebody. Toko gotwa atuike mundu uria ungitikirika thiini wa society. Utiramakania uria kuhana. Uria tugeka ni tumahe guidance and counseling. Riria moka, ni tukwenda kumaelewa wega. Ni ithui tutikuma judge no ria marekire. No ithui tukumoya o uguo mari na ni tukumatua kindu kiega. Wow. In the community, kothi iria mekwenda gwika. By the way, ni twina hinya wa kucenjia kothi tondu no gukorwo mwana ucio ri augaga othe ndiraiguire mauga marenda gutuma nguo na no gukorwo tiguo mendaga no gukorwo ni ira meciragia atiriri iyo ni yo huthu guku gorgeous ni muri kothi ingi muthomithagia tige yo ya gutuma nguo. Yes, twina kothi nyingi iria tukoragwo nacio. Right. Na mwana riria oka muthenya wa mbere ni tumuheaga career guidance. Career guidance. Career guidance ni kuga atiriri tumwerethere kothi iyo ri efatie na opportunities iria ciho in the community. Na aelewe kothi ino ri to kuigua ni fashion and design. Amenye fashion and design ri ikoragwo eki na tuthomithagia unit iriku kwanza mwana ucio ambe aelewe. Koguo twambaga kudina the mind in the first day. Right. Niguo agi choose any course tutikumutengeria tumwireke noca turenda passion yake hari iri uguo niguo tugwika. Koguo moka on Monday muthenya wa mbere tugaikara thi nao. We take them through the course outline ya kothi iria twina acio tondu twina nyingi Mr. Wonderful ni turi ya cosmetology ni undu wa njuiri na beauty. Maundu mau mo ni njuiri no thaka njuiri uthaka maundu ma ndwara makeups cosmetology right. Na dreadlocks cosmetology. Yes. Right. So ni course very wide na no nginya twerethere mwana okari mena muciari wake ri muciari onake akaelewa kothi no ri egwika giki na giki na giki kuma mweri wa mbere nginya wa mwisho ici nicio unit iria ri thomaga akonza akaelewa ni turingita go hospitality ni urugi kuruga no ni kuri maundu ma koguo no tumafundithie handu ha guthiaga kirabu kuina bathie mukaga kuruga. Yes, hospitality ni urugi no ni kuete maundu maingi ni hari ona front office ni kuri food production ni kuri maundu maya ma gusavu irio wega ugathie ukamenya maundu mothe ugathomithio na hospitality ni ugwika na baking ukira keki taru thiguku ni maundu ru ma keki marambiriria ona turari ukiwe urari ho uhiki mwega muno urari muthaka no ririkana baking keki teo wiki wa mambo oeni Mr. Mambo hari arenge akora esi wa wiri ciana citoro ni kuroka thukuru ni kuroka thukuru mathi ni guka maundu ma keki ukamenya uri fatie kurugwo decorations maundu mau mothe and hospitality. Wow. Ni turingi tumitaga fashion and design. Exactly. Iyo ni ria itumaga Wonderful gaikara smart yo. Exactly. Indi mwire no iyo ni itumaga mundu hote kuringithania muhuto na shati. Exactly. Fashion and design ni pure ni undu ni maundu ma gutuma. No ti gutuma ria atene Mr. Wonderful. Sasa. Taru ukiona Marilyn Koni ri indo iria ekagira ri. That is fashion and design. No kuigwa mundu ucio ri. Mundu ucio aumira handu ukona yes. No utra example njega. Ona my director ri. Jacqueline Kibutho hari ari. No ona goria egwikira oguo ni imwe ikoragwo itumirwo guku gutu. Niguo tu encourage ona arutu aitu magika fashion and design. Ni kuri ngetagwo interior design ni maundu ma nyumba. Ufurnish nyumba wega, maundu ma decors, wallpapers, maundu mothe me under interior design. Ni turi kothi nyingi iria tukoretwo nacio na ni tukoretwo na feedback njega muno aciari ni makoretwo magioka ni ngoretwo ngika admission ngaigua wega kamenya ni transform ona aciari aitu moka theka uiguo mundu oria gorgeous technical ya karanguri kama kamenyaga ni moka guku wende cia makinya guku
Makinya guko we wauga karango. Wauga karango. Ukehererio kanyamo. Kanyamo. Ini. Kana auga Mr. Wonderful. Wonderful. Auga wonderful. Akurinu. Tukayana ka discount. Yes. Koguo ni twikite wega na namba citu no irie imwe Mr. Wonderful. Namba cia thimu. Reke ndimandikire haha. 07 95 096 139. No jokera rege 0795 096 139. Wow. Niona Facebook to follow Just Technical Institute. Tukoretwo tukiaria na aciari na arutwo na tukoretwo tugiteithania. Yes. Wow. Riu cokera namba yanyu ya thimu ringi nigetha ndienda guthii nyone kana kirathi kiria maraugire marenda ri angikorwo matigucenjia ri maraugite marenda fashion and design niguo tuthie kirathi kiu ngore kana kena arutwo matigaikorwo nio maroka guku gwika kosi marika na ciana citu reke inde mwire gutire njira Ngai atangigera maya Ngai ya marauga Akurinu no gutweki inyi mko wapi rorore Ngai witu ekaga Ngai witu Ngai tukarathondekerwo thibitari munene wa maitho Kareni tondu watha cia Ngai na mundu ucio ona idi muoi araugire na ndikana muonanie na ndikana gweta ritwa riake tondu ndakwenda kumenyeka ni aria atenda wema nenda zako. God bless you, God bless you, God bless you. Ngai witu arakurathima irathimo nyingi makiria ma icio ndirahura. Undu wa keri director witu wa Gorgeous Technical Institute Madam Jackie uria nake urugire ciana icio ni egucioya aria marenda uthaka moke mathomere uthaka niguo kundoka ni ndikoragwo ndi muthu ndi muciari mukenu tondu ndambiriria Gorgeous na ciana icio ithatu Tuhore rohe yes, namba itu ya thimu ni 0795 096 139 0795 096 139 na no tu follow na Facebook tuenda Gorgeous Technical Institute nitugukorwo tukiaraniria nawe na nitugukorwo tugiteithania na maundu maingi maundu mothe na nitwakena muno tondu nitwambia mweri wega and happy new month to everyone aria matwikite agutu follow nitukenete muno as Gorgeous Technical Institute fraternity Ngai amurathime muno na mwike maundu mega yes uyi Ngai witoro murathima guku gwita gutambe mutagatage hinyu muna inyu mwi hau muge Gorgeous Technical Institute thika marathimo na we no urehe muciari waku guku ona mwana waku guku ona akiathome muciari tie kuiga mwana mucie murehe guku Gorgeous Technical tarora omothe ni mwari wa December mweri imwe na mwathani maundu maria areka ni manene Agnes yes nimekuongezea wanafunzi wangapi watatu na hapa najua kuna wengine waje wote there is room for everyone ona ule mwana waku mande tugacemania guko inyuothe koje mande ni ngakorwo ndi haha ngimarehe ona werehe mwana waku guko ucokere namba ya thimu ndo ni marahura ni mambia kuhura eno hura biyo hura na akakena ndona uguo ngo ngirespond kuri inyuothe namba itu ni 0795 096 139 chokera ringi 0795 096 139 07 95 096 139 koko muthenya wa mande mundu gwitwo Castro Media esi wa wiri andu cio ne turehe Aritu itugo mundu gwitwo David Mambo Kiswa Muthoni na Jones Jace Media mugakorwo guku mundu gwitwo Wakuruta turehe Aritu itu yes kwa nginya DJ Dibul uria wathigithire agithigitha agicoka akihania Aritu ikora akemahengesha akimera kigongona kimwe na uria DJ Dibul mate woka na uniform nagicoko kibogotoro no nginya tukonyoinya mutukete dio rama hoire marahonoka ira ukana wokoe Pastor Mugunyi Paul yale kidogo mwega ono rama ugithirie yo yale heri ndamera mani matikana coke kuiya yes Arango eh oh na wewe
Agora jagara. Imarele. Jebwa namba. Juma queria agora tu Dry cleaner. Asa. Gogo wa queria. Grazie che bona o queria tu atia. Gogo ndo ma ndo ko juere. Para ndo ndo ko. Cosmetology. Ndo ko dedi. Ndo akukaine turakera. Ona chef kadanga yako. Ndo ko dedi. Haya, kuna mtu anauliza? Anauliza nani? Hiyo huyu. Haya, hiyo course will take how long? Anataka ya fashion and design, kwina cosmetology, maybe just a year. Mwaka mwetu au korwareketie ni gukorwo a special. Hiyo ni certificate kana diploma? Hiyo ni diploma. Certificate. Certificate ni 6 months. Oh, mieri itandatu. Mieri itandatu. Akona certificate. Agakorwo ni arekia wega na ni mareka wega muno. Ukithi in the industry re, kuka turetwa gorgeous. Toyagwo ta hot cake. To ni moyo wira wito. Na ni maana ni tukoretwo tukiheana na attachment. Turutwo wothe uria we guku. Attachment we guaranteed. Kuru ni ithu tugo place. Tondu ni tuwe twarto kurikia kothi turenda to make sure in the community ni twatwara the right people at the right tutigutwara andu half baked asha turenda gutwara andu mareketie kothi na ne maena experience tondu attachment imuteithagia guthie kugain experience out of class. Wow. Riu ona nake acio mari nao okorwo he andu ingimonera kawira gutigira ni ndamethera wira ni mugunyi ngumethera nginya kawira ona matwike busy merugamie agikorwo hena mundu mendete hau mamweterera rĩkie cukuru makamuhikia no rahikania toga mameterera ndakondoka no rahika leto icio ni rao ore hombo ikorige ngere singo no rahika. Haya, do you have class for barista? Yes, barista ciekuo ni tugomithagia and hospitality. Koguo mundu ange inbox ni tugukorwo tuki-interact nake tondu twina kothi iyo ya barista. Koguo and hospitality no kwe andu mekaga short courses. Short courses ni kuga atiriri take hospitality iyo yothe na specialize on one thing. Haya, cokia giki drop out wa class 8 watafanya course gani huku? Okare tugire mundu wothe uri ogukari tumwikaga career guidance. Career guidance ni akumuteithiriria kuga atiriri tutirenda gukuonithia ni wagoire in future tondu no ukorwo mabuku-ini ndwahotire no ndakone kiongo giki ciri yakwa ni urahota gwika atia gutuma wega kana rugi-ini ri ni uronyo guhoro wa kurugana ni ukuhota gwika ki kothio ya hospitality ona fashion and design koguo ri tondu ni undu wa undu magutuma nguo koguo everyone no tuhote kumu-accommodate. Kindu kiria twikaga very important ni career guidance. Wow. Yes. Career guidance ni ko guide. Namba yaku ya namba ya thimu. Namba itu ya thimu ikicokera o ringi ni 0795 096 139. Wow. Yes. Haha. Ni wega ikirehe aha ngeta hapa mwalimu. Namba itu o ringi ikicokera ni 0795 096 139. Wow. Huku tuli nithika. Thank you so much ona gukena FM. Wow. Rona ni muratwirorera. On hari Tero ginya ni Kameme FM official. Akere ni kuna ni Kameme ni Kameme. Oh, thank you so much. We love you so much. Na ayetu ituru ni meguthoma. Haya. Ona nireke Ngai kirabu uke undeithie ina nyake uthio no araina tu ine ona uko ni tuinaga ni tukaona movement ine no how to kuendesha machine kwanza. Hapa kunaitwa Goodies Technical Institute. Wow. Na kwa wale ambao wanasema tuongee kwa Kiswahili. Yes. Naona Goodies Technical Institute ni 0795 Check through pale, twende pale. Briefly tu mwalimu Beatrice. Karibu. Tuanze na kujua how to kuendesha machine kwanza, that's the start. How to machine, alafu after that we learn on how to do stitches, simple stitches za mkono, then the machine. After that we draft a skirt.
we draft a skirt in full scale. Ukiona kama hii, this is a month 1 student, ame draft skirt hapa. Wow. This is the skirt, this is the pattern. Atakuja by the first month, learn how to cut a skirt, a straight skirt. Na the final product inakama kama hii. Wow.